hamba ngalo shaba ele phasa oh asibukele liyangala ya ele phasa la kathi ungayifasi ikhini igathi lo shaba ya yikela nje ya ungafasi ngwe sakho lesine yes si sithele ngala cele khana ngesandla lesa thela cele alright anga usasebenza manje right kunezinto nababushabangu edinga imali emhlabeni izinto ezingadingi imali yana sena ukuthi abantu abangakuthanda uma ungenamali yebo wabani mama khoshabangu wamthe wena isibongo sakho sengibani shabangu shabangu sibala isibongo sakho kwakho kokozala mama akamama awumthele snapper phansi usaphila washona ashona umthele snapper phansi wipe masnef angithi ngithobe ekhanda edlamini khanda nje leli ngihlupha vele angingathinta lokho vele sengathi lithi kwase bangiwaya waya okay lesinifu njengoba usibheme shabangu kunomuntu olaye kuwe lefuna ukwazi lokho umuntu nomuntu emhlabeni unemuntu ahamba naye shabangu uyabona indaba yokuthi uzobalisa wena unamali ngehlupheke umuntu okunakayo akusasebenzi emhlabeni abantu abakhona emhlabeni bathanda umuntu obusuka nemali umuntu wesifazane umuntu wesilisa funda ukuyimela shabangu ukubalisa kakhulu esasizana akunceda ukuhlala nemuntu wesifazane umthembu umntwana ngihlala impilo yami yonke umntwana uzongilelela empilweni yami afika bukuse ngawa alandela abangani futhi even nabo bayabalandela abantu besimame bayabalandela abantu besilisa babenzele everything to end of the end umuntu wesilisa udlala umuntu wesimame so kuyadingeka ube wedwa hlathini ucabange nje ungacabanga ukuyibulala ungacabanga istress cabanga impilo uyibuza ukuthi njoba ngingaka ngiphile kanjani futhi ngisengacibeka ngiphile ngephambili nempilo kunendawo ukuthi babushabangu ukuyo into zakho zivaliwe azivalwanga into zakho shintsha direction ekuhlala yabona wabona uyadweba imfishi kanti ipictures lamva kwakho azikho phambi kwakho uyibonwe ufuna ugucula ubhekele ubhekele ubone seziphuma lamva wena unengqondo ukuthi uma umuntu wesimame mina bangibalekele ukuthi vele impilo yami ikubo wena lokhu uyafosa mfundo wesimame ngiyafosa mfundo wesimame kanti impilo yikho lapho ithi kuwe funa umsebenzi kucala uzuzela umuntu ongena yena kuwe manje abantu abadala baliswa ukuthi noma singakufaya umuntu oright ongena yena uzomondla ngani yabona Usephakathi egameni lakho Jehova namandla mkhwisa benkukula phakathi kongcwele ngicela bakwashaba ngibonke nezidalwa zonke lapho enze khona amaphutha namabhadi namashwa wangagezeki namhlanje ngicela agezeke abe inhlanhla akuvuleke amaphupho ngicela ukhokho wakhe lapho khona amkhayinisele ambe amandla enkazimule ambe amandla ekuphila abe ngumuntu othanda bonke abantu abakhoyo emhlabeni abantu abonile bamthethelele uNkulunkulu phakathi akwazi ngelanga alale adlile Jehova namandla mkhwisa beka uNkulunkulu ongcwele inkosi yaphakathi inkosi namandla sabezizwe ngikhulekela ukuphila ngikhwensindiso egameni lakho phakathi siyacela ke ngicela ukuthi wena shaba ukukhulume wena uyabona uphahle njengamanje ngizofundisa njengamanje usho ukuthi awunalutho akukho onako empilweni yakho kepha ucela ukuthi njengoba wena uyithambo labo bonke awukhethi umuntu basekhaya umama basekhaya kini bokhokho bomkhulu bonke yonke into nezulwane ezalala neziphilako bakuphe nje inhlanhla ngifuna ukukhulume wena ukhulume nabo lapha phambi kwakho njengamanje nina bakamthethwa nani nibakashabangu ngokulamamba nakuwe ke emkhundlala la nikhona khona nangu kwemazwi umntaneni nawe mama walala emathuneni ngisebunzimeni njengamanje kumnyama akukhanyi ngicela ningikhanyisele njengamanje anginalo ukuthi ezandleni ngimile ngicela ningivuleleni konke bese kuyakhanya kuye phambili ngiyacela ke ninenelala nebakithi enginaziyo ngingenazi bese seniyavuka nawe khokho lantshela la khona sengethembe wena ke muntu omdala ngoba vele uhlezi ungivikela nala ngonekhona ke ngithi ngiyazama phela bese seniyavula ningivikele ningiphe umqondo wokuphila siyabonga bomthetho nani boshaba ya kulungile
Makhosi amakhulu ngiyakhulekela boDlamini. Okay, nabondida bomalambule. Ngiyakhulekela bandlela ekhaya umama nebangcwebe ekhaya umama. Enginako ngiyakubonga futhi ngiphiwa yinina nekuphila nabantu ngiyakubonga ngiphiwa yinina. Lapho kunesithunzi khona isithunzi sezini sisuka kini. Enginako nelengenako nesizoba nako ngiyazi kube kuphuma kuphi ezandleni zenu. Ningivikele itheni zami nami abantu ngibahloniphe abantu ngibathanda. Lapha ngihamba nomfoko kaShabangu. Useyinkinga eziningi kunamaphutha la wenzile ukuze impilo yakhe injimbilike. Amaphutha enziwe uyena. Amanye enziwe ngabathakathi enziwe ngabantu. Ngicela namhlanje nimkhombiseni ukuthi niyeza umuntu mayikhuluma ngenhlonipho anekuyithoba. Nimphilise, nimpheke nenhlanhla. Niphushe nabakubo labalele khona ukuba bamkhayise athole umsebenzi, athole unkosikazi omfanele. Asisho ukuthi manje unkosikazi manje akanayo, but nabe kungena yena ahlale ngekweqiniso empilweni yakhe. Ayeke ukukhala, ayeke ukucomplain, athamba lo mhlaba, angahamba lingise abantu bakudala abahamba mhlawumbe abanye bakhona bangalungisanga impilo zabo noma balungisele ini abantwana babo. Ngicela nini bondida bomalambule sihamba simgodi bese ngabulala nani bondlela sompisi nani bakangcwebe ekhaya bomama ekhaya bogogo nganibiza lokho ukuthi ke mkhanyiselene. Abashabangu engifuna ukufunda babashabangu ukuthi njengoba ukanjena manje uyiwana akekho umuntu okhona la, akekho umuntu wesifazane, akekho umngane wakho, akekho in kunesimo la kubhekele khona nesimo ube yi-one kungabi khumde eceleni kwakho okusizakho. Lokhu ukufunda lokho thothi ngishawa ukuthi uma sesinemali abantu abaningi bese basondela kiso thina hayi bani uyangithanda lo muntu akakuthandi lento na osuke usonayo kuphi empilweni yakho njengamanje ngathi mntana abantu ngicela ukulobola hawu ngilobola ngani unje wena ehlupheka onama nawe ukuthi ngisiza ngani mina yabona but nasonemali umuntu uzosondela so ke ungabakhohlwa abaphathi sebalele wena unkulunkulu wakho njengamanje sokhulumile buka from manje uzokhuluma ukuthi kuzokwenzeka ini empilweni yakho uyeke ukufuna ukuzwa ngabantu abaningi into engihambe ngayibuka kuwe babushabangu ezinye umuntu okwaziyo wena inkinga eyi-one abantu abaningi uyathanda ukuthi ufake isandla kubo uthi uyabasiza mhlawumbe ushoniwe bogubhithuna mhlawumbe kwakho ithende mhlawumbe uyaphalala but end of the end labantu obasiza kuwena abakucabangele okuhle wena empilweni yakho bakubuka njengomuntu wathi ngabe uyasetshenziswa ngoba umuntu uyebenza nokuthi babashabangu bamba 900 rand babashabangu bamba 50 rand uyabona so end of the end lento ikulimaza ugcina ugongonyeka ukhala ngekhanda solambili uyacabanga awusazi ukuthi ini ibhicinani uzama ukuthi impilo yakho babashabangu ume lo mkhona ustick endaweni eyodwa umuntu noma acela azi ukuthi okay ushabangu ubhizi ushabangu indoda uyabona so because ubese ugcina sobona ukuthi amadlozi awekho kanti amadlozi akhona nguwe ngesikhathi mhlawumbe into zakho ziyalunga wena usiza abanye abantu wena ngesikhathi sothola uba nemali ubese uba nabantu abasondela duzane nawe uyawakhohlwa amadlozi uyabona end of the end kuvaleke bese sola ini amadlozi kanti nguwe uletha abantu abarong kuphi empilweni yakho bheka umuntu ophile ukuthi njengomuntu ophile uyacabangela okuhle uyabashaba ngokuhle ukuthi sengigcina kunemuntu wesifazane mina ngiyamthanda ngithi kuyazini ngicela ube nendawo yakho ulindawo yethu yi2 esikuthengayo okwakho mase ngifile ukwazi ukuchela nempilo ishone phambili shabangu uphene umuntu wesimama athi yazini baba ngicela sibe nendawo yethu yi2 baba ngicela uvule ibhizinisi sikwazi ukuthi sihlale sidlile nawe ube indoda ube nenkomo zakho lo muntu uyakuphusha so bheka ukuthi abantu onabo bafuna ukubona uyaphambili yabona so namhlanje babushabangu ukufana imali yami naye 100 rand ngophila njengendoda ubone kwenza njani neshabangu angisiyo umuntu olukhuni emalini ngimle kwendabuko but ngifisa ukuthi nangibona umuntu alambile ngimnikeze imali hamba yokudla ngoba akusiko konke babushabangu umuntu anangizana sambe bishabangu amdana siyabonga uDlamini exactly akwami khuleka shabangu mthandaze le mali ize phansi noma masibheke futhi lapha phakathi sesihamba okay finishing class